Dobrodošli na kanal Treća dimenzija plus. Dani sreće i dani moći u februaru 2026. godine. Mjesec kada univerzum otvara više vrata odjednom. Februar ove godine nosi posebnu vibraciju. Iako je najkraći mjesec u kalendaru, njegova energetska struktura je izrazito snažna, zgusnuta i višeslojna. Ovo nije vrijeme tišine i čekanja, već mjesec sudbinskih prozora, period u kome se kozmički mehanizam pokreće brže nego inače, a čovjek dobija rijetku priliku da svjesno utiče na sopstveni tok sudbine. Dani sreće i dani moći nisu mit niti puka simbolika. To su trenuci kada se energija vremena, planetarni aspekti, mjeseci, numerološki kodovi poravnavaju na način koji omogućava lakšu manifestaciju želja, jasnije odluke i dublje uvide. Tokom ovog mjeseca ovakvi dani se ne pojavljuju jednom, već u talasima, kao da univerzum namjerno ponavlja poziv: sada je trenutak. Ovo je mjesec u kome se prošlost zatvara, budućnost oblikuje, a sadašnji trenutak dobija izuzetnu težinu. Dani moći, šta oni zaista znače? Dani moći su periodi u kojima je otpor između unutarnje namjere i spoljne stvarnosti smanjen. Misli su jasnije, intuicija pojačana, a emocionalna magla se razilazi. Ono što se tada odluči, započne ili svjesno otpusti ima dugoročne posljedice. U ovom mjesecu ovi dani nose različite ključeve. Jedan dan otvara iscjeljenje i oprost, drugi pomaže da se snovi pretoče u konkretne planove, treći briše stari ciklus i donosi čist početak, četvrti simbolizuje materijalni svijet, novac i sigurnost. Zajedno oni čine energetski lanac koji, ako se pravilno iskoristi, može promijeniti cijelu godinu. Datumi ogledala 2.2. i 22.2. ove godine, portali unutarnje ravnoteže. Datumi 22.2. i 2.2. predstavljaju snažan numerološki i energetski portal. Ponavljanje dvojke simbolizuje dualnost, balans, partnerstvo, mir i pomirenje. Ovo su dani kada se prošlost i budućnost ne sukobljavaju, već razgovaraju. Na ove dane posebno se aktiviraju unutrašnji konflikti koji traže razrješenje, emotivne veze koje su ostale nedorečene, odluke koje su dugo odlagane. Energija ovih dana ne gura, ne pritišće i ne zahtijeva akciju. Ona poziva na tiho suočavanje sa sobom. Sve što se tada osvijestili počinje da se transformiše. Šta je važno uraditi 2.2. i 22.2.? Oprostite sebi prije svega, otpustite krivicu, samokritiku, stare zamjerke i unutarnje sporove. Ovaj dan ima sposobnost da zatvori karmičke petlje koje se ponavljaju godinama. Jednostavan ali snažan ritual. Odvojite vrijeme bez telefona i ometanja. Sjedite u tišini 10 do 15 minuta. Zapišite 2 ili 3 najvažnije želje, ali ne iz straha, već iz mira. Izgovorite afirmaciju: uravnoteži sam sam sa sobom i svijetom. Sve što mi pripada dolazi mi u pravo vrijeme. Ono što se napiše i osvijesti za ovaj dan postaje sjeme za naredni ciklus. 13. februar, konjunkcija Saturna i Neptuna, kada snovi prestaju da budu magla. Jedan od najmoćnijih astroloških događaja cijele godine dešava se upravo u februaru, konjunkcija Saturna i Neptuna. Ovaj aspekt se pojavljuje rijetko i označava trenutak kada se iluzije razotkrivaju, ali i snovi dobijaju strukturu. Saturn je planeta discipline, granica, odgovornosti i stvarnosti. Neptun je planeta snova, intuicije, vizije i duhovnog poziva. Kada se spoje, dešava se nešto rijetko. Čovjek jasno vidi šta je san koji gradi
godinama, a šta je iluzija koju treba oprostiti? Ovaj dan nosi ogromnu snagu za početak ozbiljnih životnih projekata, prelazak iz haosa u jasnoću, donošenje odluka koje imaju dugoročan uticaj, povezivanje duhovnog i materijalnog. Sve što tada započnete traži odgovornost, ali za uzvrat nudi stabilnost. Važna poruka ovog dana: ne vjerujte svemu što zvuči lijepo bez dokaza, provjeravajte informacije, pazite na manipulaciju i ne dajte energiju lažnim obećanjima. Istina je vaša zaštita. Ako imate talenat, ideju, viziju ili poziv koji dugo nosite u sebi, ovo je dan kada se pravi pravi stvarni korak. 17. februar, mlad mjesec u Vodoliji, brisanje starog programa. Mlad mjesec u Vodoliji nosi energiju potpunog mentalnog reseta. Ovo je trenutak kada se prekidaju zastarjeli obrasci razmišljanja i otvaraju vrata budućnosti. Vodolija ne gleda unazad, ona vidi ono što tek dolazi. Ovaj dan je izuzetno povoljan za nove ideje i projekte, učenje, tehnologiju, internet, inovacije, povezivanje s ljudima koji dijele slične vizije, oslobađanje od društvenih i unutarnjih ograničenja. Ovdje se rađaju ideje koje u početku djeluju neobično, ali kasnije postaju ključne. Savjet za vas: ne žurite, dajte idejama vrijeme da sazri. Ovaj mlad mjesec traži strpljenje i jasnoću, a ne impulsivnost. 22. i 23. februar, mjesec u biku, stabilnost, novac i konkretni rezultati. Kraj februara donosi prizemljenje. Nakon jakih portala i mentalnih pomaka, mjesec u biku vraća fokus na tijelo, dom, sigurnost i materijalni svijet. Ovi dani su idealni za financijske odluke, planiranje budžeta i ulaganje, kupovinu koja ima dugoročnu vrijednost, jačanje porodičnih i emotivnih temelja. Energija bika uči strpljenju i mudrom izboru. Nema naglih poteza, ali ima trajnih rezultata. Februar ove godine ne dolazi tiho, on dolazi kao niz portala, kao poziv da preuzmete svjesnu ulogu u vlastitom životu. Univerzum otvara vrata, ali vi ste ti koji odlučujete hoćete li proći kroz njih ili ne. Ključ ovog mjeseca je iskrenost prema sebi, jasno postavljene namjere, strpljenje i unutrašnja disciplina, hrabrost da se bira istina umjesto iluzije. Ko iskoristi energiju februara ne dobija samo sreću, već pravac, a pravac je ono što mijenja sudbinu. Pripremila Dušanka Kostić, 3. dimenzija plus. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.